Oturmayın jigitke tamam çelas. Tamam. Kolo koyun hazır. Gel ama tamam açmayısın ya ama. Gel de tamam almayısın beni. İyi cümle koysan mı? Tamamlaştık biz ha. Güzel koyayım onu. Ya aslan ben cümle koy degen çok mu? Тышкандан коркпойсуң ба? Korkmayın. Көп тышканданчы? Ben anca bir çiçek var. Альдыват сат, этот, на кыргызском переводится алдап сат. Короче, мой кондиционер кештин үйүңүзгө алып барып ийилип коебуз. Күндүзү бул машинаны ысытат, кештин үйүңүздө жылытат. Бригадада космосто эле басат экенсиз да койки. Алып коюңуз дем, братан, арзан эле берейин. Мындай машина Кыргызстанга келе азыр. Могу сырты мондай эле көрүнүп турбайбы? Бирок ички душасы фиттегидей да. Просто столчу. Камендар болаңдар. Көрсөңүз болот, жаңы 2023-жылы. Могу алдын карасаңыз байке мына. Алдын карасаңыз, алды бош, алдында эчтеке жок. Алдында мына 3 мотор бар, эме 2 руль бар. Анан Правый левый? ооба. Кээде эметип кетсе, короче, тажап кетсе бул жагы менен айдайт, тажап кетсе тил жагы менен айдайт. Сен машина кандай машина? 2019-да быйыл, Просто алдап сатыш керек болот дечи. Hemen koyma çöndür. Ben çöndür. Oturamazsın. Валикумассалам. Жақсы. Ben toyuma gelip кетіп барады. Не той? Мен күн? Туған күн Оскар ресторан. Давай, күтем. Ертең тойма келіп кетті Оскар қалай. Қайры? Баяғы Нюхамда қысменен танышып үйленіп брат. А. Тиги айшканың түрі өді. Жетек. Сөз, құттықтай мен. Қошып жанымда я. Келесің бе? Келем, не той? Ажырашып отырмыз. Келесің, келмейсің бе? Келем. Қошымша болып. Қайра әлі бере өресің той? Жоқ, уже тиги жарашу той болчу да, қайра жарашып отқанбызда. Осыға да той бере өресің, ажыраштығына тиги бұдан. Не көріп атасың вообще? Оскар ресторанға той берсең бары ішінде екен, арзан екен, жақсы екен, плюста шығады екенсің да, қайтшы. Брат, анда естемен тұтсаң, мұнысы да атып шеле келіп кетті, бекерлі, Қошымша жөнлі ғой. Бербей мен мұнысындай. Жөнлі ғой, мұнысында бекерлі келіп кетті. Брат, сені болса 500 музыканттарға келмейсің? Жоқ бермеймін. Келер жаңа, атып шеле келер, брат. Bir aydan keyin başka toy verem ошондой эметесиң. Давай. Ой, эч түшүнбөйм ошо элдин жигиттеринчи. Мен подругам бар да. Подругам не деп айтса, калашынча айтат, мороженое жейм, буну кылдырам десе, любой капризге акчасын бере берет да жигитичи. Деп койгом, өзүмө да жигитиме намек кылып койгом да, типа вот мен подругамды жигити Дубайга апарып коюптур, кийиндирип койду десем, ал болсо байкуш эртеси апарыптыр бош базарга, мага 2 майка алып берет атпайбы? Жама сүнүп кеткем, ошону подругама айтып берип коюп атпаймынбы? Мага 2 майка алып берди, ош базарда деп мактанып атсам, айтат, ай жигиттин допарас экен го дейт. Такай неге допарас десем, элдин жигити андай эмес экен дейт. Анан эме жигитиме айтканым уялып калдым, видеодон айтып аткан дагы. Рахмат.
майкаларың жаман саның екен. Элдин жигитине окшошпой эле койсо, өзүң жөнөкөй эле жагасың, жапа-жаң шымың менен. Oh, where's the goalkeeper going? Mate, get back in goal! Suyunchi! Ne oldu gitti? Ben de suyunchi deyim. Şu, jettik beke. Baki, 1000 so'mga bormi ayda? Yo'q, 1000 so'mga chiqmagan qol. Anda emas, tigi, jaqin жерде bir дүкөнгө барып майдалап кайлы, э? Haydi, Kettik. Жақсы эле көрөм, жақсы эле көрөм, жақсы эле көрөм өзүңдү. О, geldik mına magazin. Байке, чын айтканда менде майда бар болчу. Просто жақсы эле көрөм өзүңдү деген музыканы мен жақсы эле көрөм. Жақсы экен эми радио. Ой, даяр жагымдуу музыка жактай. Эме, дай бир айлам келбейли анда. Давай. Ай, осону нурда. Илебиң өртүп барат. Байке, мен. Sensin benim torayım, su kızım orroy deyip. Daha bir aylem kılmaylı be. Gittik. Evet, bir aydayım. Пустой дом, дома никого нету, но на сарае кто-то есть. Короче, на сарае, на чопе вверху двое есть. Один девушка, другой не девушка. Вот эту я тебе советую дома с родственниками не надо посмотреть. У меня голова прошла, я так неудобно был. Хорошо. А вот этот фильм, вот «До плюс фа». О, это хороший фильм «До плюс фа». Молодец, вот скажите, Дорончик, молодец. Вот. Ага. Скажите, пожалуйста, а вот «До плюс фа» это комедия или больше драматургия? Сейчас переводчика позову. Переводчик! Скажи. Скажите, а вот «До плюс фа» это комедия или драматургия? Брат, Нет, это кино. Без тебя, родная Алия, ты моя Мария, ты аномалия. Сөйтіп жаңағы наурыз білесіздер ғой, мынау командалар алдын ала ақша береді, зағлап береді. Сөйтіп зағлап беріп, осы күнді шегелеп, жаңа 4 ноябрь деп, 4 қараша деп белгіленгеннен кейін Ардақ ағайын. Гүлшат әпкем тойды қатты уайымдады Ардақ ағайын. Бір 10 күн өткеннен кейін Гүлшат әпкем соңында Тоже артист. Он дает, а? Давай, Джошуа. Нет, денег получается. Солнце его. Ну, трудно, но получается. Алло, чего добар, а молодой.